برنامه چرالی به بشا دیمین دست پیدا که و بشه به تایبتی امی قالا باشور کردستانی بکن وقتی زانین دنابر امریکا و ایران دا اگربست شیست روژه آجوت بو اوی قدیا نا ایچه بکن جبلی بیاجی باشور کردستان ایرشنن هم آلی ایرانی وقت ایرشنن هر وها دیسا آلی هزین گریده 8 شابی اوانش تهدیدی وانه هنن باشور کردستانی چه ده دو اکادمیسین پایا بلند ای باشوری به گاوی میوانی منن امی ایروانا بپرسن گلک آگاهی برفرت بگرن ماموست کامران و ماموست هنر جسیم دوی بشه دا مرانه بری ماموست هنر جسیم هون جو استراتژی را جلا قدر دبن به تایبتی شرکی مزن لحریم آمد قومه تایبتی دنا ام بیجن امریکا و اسرائیل ایرشین مزن کرن رحمبر ایرانی ایرانی جی برسی بین گلک تندان هیانی به وقتی جهاتی گلک چرا جهاف دیتن پیکانین لی او هف دیتنج نگیشتن انجامی نا ترامپ قرا تهدید آبولی دکه ایران دی بیجه اگر ورو پیواز ایریش همبری ما چه به امی روش پاراستنی بقدینن ایریش بکن به بجاهی با اوای که برفره روجات ناوین و گلک تورین جهانی چه دقومه روجات ناوین چه دقومه در راستی ده او چه دقومت یعنی بسیاره که مزده يعني او ما دو ماه پیش منه تا اخیرا وی ساله روشا عراق یا هرم کردستان یا باشور کردستان و بگشتی او ناوچه يعني او سنور دیگر ایران ده هنه باندوریا ایران سروی هيا هجمونا ایرانی سروی هيا ما برو قناغه که يعني قرستر يعني سختر دچید چون که آرمانج امریکا وی شری بدست نهاتینا تاوی گاوی جبر هنده اما دکارین وکی سیناریو بیجین او دو ماه سه ماه پیش منه تا آخر نوامبر روشا باشور کردستان برو تنگاسی مزن دچید. جبر چی بر تنگاسی مزن دچید؟ بنرینه من و نرینه لی گلک بزگیری کنه چهار سر نکنی و گلک تشتین عراقی دا باندوریا خود سر درست کردن بالانس سیاسی و بالانس اولهی عراقی هیا و کردستان جدید بید. مثلا یک لوانه چهار سر کردن او گروپ سیاسی لدربه قانون دولت قانون نظام یا سیستم برگیری عراقینا بین چهار سر کردن یعنی تا 30 ایلول لازم او هز قرار امریکا حتی تا 30 ایلول او هز يعني خود چهار سر بکن يعني حل بوشیدن او پزگیری که مزن دنا عراقی داوی گاوی اوش بالانس درست دیگه در عراقی نقشه جو استراتژی عراقی جعالی دسالات شیعه جورک تهده گورین جبر هنده او یک بسیاره دوی ما 65 روش يعني سالا بوري دا 12 روش هرش سر ایران اکرا او سال دا 39 روش جاركيش تقريبا 2 هفته نزدیک 65 روش امریکا و اسرائیل هرش آسمانی سر ایران اکردین اما تاوی گاوی ارمانج استراتیجی به دست نهینا اینا ارمانج بری یا استراتیجی ایران امریکا لخستنا ایرانی دا برنامه اتمی بو مدید برنامه اتمی يعني تارگت امریکا تارگت اسرائیل پشتی هنگی برنامه مشکی بود پشتی هنگی چهار سر کردن او هزی پروکسی بود دناوچه ده اما الان شتا مثلا هرمزش بو مثلا یک استراتژی برای روژه ویدا نیم بو در روژه ویدا نبود الان مثلا مشکا مثلا چهار سر کردن سیستم مشکی یا سیستم برگیری ایرانی او نهید باز کردن سیستم برنامه اتمی و نیوکلیر ایرانی نهید باز کردن بشه وکی گشتی هز پروکسی وکی سیاست وکی استراتژی وکی نقشه جو استراتژی امریکا و اسرائیل ناهید باز کردن بشه وکی گشتی الان سرچی سیاست فوکس امریکا سر و کردن او کوریدور هرمزه یعنی نرین بو روشا ایرانی بو ناوچه حتی گورین جعالی امریکا و جعالی اسرائیل جدا الان اسرائیل یعنی محورک دیگه شر محورک دیگه شر نرم شر رق دیگه ترکیه دیگه جعالی سوریا ایرو يعني دادگاهی کردن نتانیاهو در ترکیه بو يعني صدمه که مزن او صدمه که مزن دناو سیاست اقلیمی دا سیاست حریمی دا اول چی باندوری سر روشا گرتی بگشتی چی بید و بتایبتی باشور کردستان چی بید باشور کردستان جعالی ستاتو يعني باندوریا خسر هم ایران باندوریا خسر هي هم امریکا و هزدی که باندوریا خسر باشور کردستان هي اما وی باخران باشور کردستان روشا ایران و امریکا از ما مستعجب بپرسم از استفاده ما مستعجب yani mesela İsrail Amerika peşi dansda roş eriş kirin. O İsrail İran bersiv da
ev tecrübe der nextin yani ev mesela grand be em bisekirin rêya kedin ev bikin. Pişta êrişê xwe zêdetir kirin. Vê gavê wekî rêzdar hunercesîm ji hanî ziman êdî tenê mesela atomî na, tenê guherîna rejimê na, niha mûşek jî henin. Niha mesela Hurmuzê jî heye, mesela Şiya jî heye. Gelek mesele bu mesele müzakereyê û İran vê gavê tehdîda jî dike ama gelek ziyan jî dîtiye İran. Yani hêla aborî va hêla em bêjin civakî gelek pirsgirêkî wê jî henin. Yani ev kaos kuda diçe û çawa dibînin. بله راست و شلو کرنا دکتر هنری درست جه خدایا آرمانج استراتژی تندک شراده هنه زانینه و جنگ سیه جهانیه وکی که دی چند سال که کشید و او تشتید مجیه وان دولت روش آوایی دا دوید بیت جهیدی دو جنگ جهانی ده هاتیه جه بس نمرجه دی جنگ سیه جهانی دا او تشتید ناتو امریکا دوید بیت جه برکو اگر بیت جه پێویستە رووسیا و چین کۆریا باکۆر نەمینن ببنە لەسەر نەخشەی سیاسی ئانی ئابووری نەمینن حتا کو نەخشە ئەمریکی یە ناتۆ بێتە جێ ئارمانجێکە ئیستراتیجیە ئەمریکا ئەوڵینە ئیرانê لادەت ئان بێخیتن بەلکو ئیران و تورکیا و عەرەب هەر سێ شلای امریکا و شلای ناتو و شلای محفل دولی به هاتینه شکرنه و 100 ساله وان ریبه بدن چه دولت که جوانا نه بیشتر دولت عربی نه ترکیه نه ایران روژه کش روژه 200 ساله چویدا بریار وانا سیاسی اراده وان دست دا نبو و نبو یا اونو که جینا بیتن بر به چندی امریکا وید گیواشتن سر ایران بکرد و ایران هندک پیز بکوید بو هنده ایران ببیت مترسی سر عربا ببیت مترسی سر عراق سر ترکیه بو هنده زیادتر عرب با میلیارات دلار چک جه امریکا بکرن دخوازه پارستن بکن جه امریکا هدف فاصلکی جه امریکا عراق سوریا ولات شامه بید وری دا اکنجی ببیت دست خدان سر خیر و خیرات ویده دست پێکێ ئەگەر وان دو ئارمانجی سەرەکی دانامش ناوبرنا چەکێ ناوۆکی و یەک موشەکە vêgavêtên li heqet kare bêdin ûzgê kare bêdin cisrat din ev jî bû dewleteka mezin şikestineka geleka mezin e hem nahiya exlaqî û hem nahiya wijdanî tu bihê ser hawelatiyet û welatekî şûlkeyê û mirovê sivîl bikujî û ew pêwîstî jiyana wan ya rojane nehêlî امریکا شر خدا افغانستان شکستن اینا العراق شکستن اینا لیبیا شکستن اینا و دل ایران شکستن اینی برکو سیاست امریکا مامۆستا ev xas şikest ama Amerika hêjî dewleteke süper e hêjî xodanhîze herêmê yani ev çi qasê rast e hêra leşkerî van bêjin gelek ziyan dayana Irak wêran kir Irak hê nebiye dewletek Afganistan wêran kir Afganistan hê nebiye pergareke rêkupêk na İran em bêjin evra şoyê dehan salan bajo yani illa tekçûn serkeftina Amerika gerek hayra leşkerî va ji xwe leşkerî jî beraverayî kir li Sûriyê jî aynî tir çêbû اره ما او وری اجازه دو خواندن هنه هنه هندک دیت نوان او اگر دولتک بهس کرو لواس کرو شناف برو آبورا و جیانا و خلک و هجار کر دیت نوان او سرکفت نکلت پیورت اخلاقی وجدانی مروایتی دا او پیچوانه و درسته یعنی نوکه سیاست الصینی بو نمونه دست صینی جهان خره هیو و امشین بجین گلک تشتادا صین پیش امریکانه بس ناچید حوالاتی چون ملتا نا گریتو نا کجیتو نا قصف ناکتو و جیان خلکی خلنا خندقینی دولت امریکا دوی گل هزه امریکا دیجنت نکجی اکش دولت ایکه جهانش بو هزه بله نزانی دی چاو و هزه خواب کار اینیتن کار اینانا و هزه بشوازه که خلطش برکت گل قوت گل هزه دوی تو پشتبانیا گل و نتوان که تل سر حقیه بی راستیه بی یعنی تشت امریکا پت خورید مثلا دموکراتیت یا و مافمرو و آشتی و آزادی و کبی و دادپروری خوابک و برابانک بو دموکراتیت الجهان نشادت بس چکر العراق بونمونه اگر ببینین عراق اینا صدام وان بر همو سروک دی سروک وزیر العراق وان داناینا سروک کمار وان داناینا بروکت قناقه کادی دایا بس روش عراق یا آبوری برف صفره دی چی تو عراق و ایران دبید اللي روش آوای کردستان
يعني تنها قالوا النتويل روشالات نافي مل بملي امريكا وكو ملت وكو شرفانج دل شورتيرو ببرجواندي كرد بون افريكا امريكا تشدكت طيبتي دونالد ترامب حاول داد سمعتها ملت كرد بشكينيت وكو خاين وكو دراوين وكو دز او نشا بدات ابجي نفس سمايه السروكي دولتك امازنا نفس سمايه دولتك امازنا في تايبت ميم ددش بر بچنده نو که ایران راسته یعنی گلک لواز بویه بس ایران نکتیه مادام ایران نکتیه که واتا ایران برانبر امریکا سرکفتیه بله نامامسته بله یعنی به قصدی مامسته پرسی به راستی جی امریکا گله کسی دبیجن امریکا سر نکتیه یعنی حریم اکمه گوتن لی ایران دکه ضرری ده برانبر وی امریکا هم بیجن شرکت سلاحا حسه آوان زیده دبه شرکت پترول حسه آوان زیده دبه اف حموش گریده امریکا نه آلیه که اونده که آلیه کتن ام بیجن قزم جوید که دیسم مداخله سیاستی دکه لی ایران راش جدایه مثلا ایران ها شر آلیه یمنیش داده است بکرن آلیه ام بیجن نیزی مصریش داده است بکرن باندورای نا عراق جهیه مخابن عراق نا باشور جی تایید دکن سوریه جهیه yani İran ji evheza ve heye berfreh bike. Ev kaos kavakan binerin. Amerika bikar ve kontrol bike, bikar ve siyasete ki bider müştandın. Disen bejin havludan ev ji heye. Ev bidin berçava. Heneki yani belki bir pişti civinan NATO'yu pekati. İttifaka Arabistan'a, Suudi, Pakistan o Türkiye çe bu. Heye bigre de bejin Mısır ji beştari ve. Gelo evana bibin çare seri. الراستی دا او مثلا او روشا ناوچه يعني او روشا که نوه يعني ما دكارين بيجين ازاني بشتي كوتنا بشار اسد من خاصتم يعني القابيشي يز بيجم يعني ساعات مريده بشتي كوتنا بشار اسد كوتنا بشار اسد وكي سيستم سياسي نخشه ناوچه دوباره يعني دهته قورين روشا سوريا يعني جعاليه هزت هرمي وهجه دولي برو قناغه که دیگه دچید یعنی ما بشتی روخاندن اسد د کوتای 2024 دا 2025 قناغه ملبلانه کس نرم بو زیاتر اما وقت دین 2026 قناغه ملبلانه سخت دبید 2026 دا او هرش سر روجاوای کردستان هاتن کردن او دو روشا سوريا تقريبا من نوع كديكا هرش سر دروزيا كران روشا كديكا العراقي استراتيجية عراقي برانبر سوريا بهاتا قورين ايران خو آماده كاري ديكر بو جنگ كديكا مزنتر او جنگ 39 روج رويدا يعني سال 2025 سال كي قرص بو خو آماده كردن بو شر 2026 شر دست بكريا 2005 شر لسوريا دست بكر العراق دست بكريا تقريبا يعني لإيران دست بكريا لجارو هرمز دست بكريا ليمن دست بكريا لإسرائيل ودردور إسرائيل دست بكريا 2026 قناغه بنرينا من او چند ماه شماينا قناغه كساخته جعاليه بوكود بتايبتيش بوكودش ساخته تاوي غاوي كود خو باراستيه بشيوكي گشتي جوي او من ملانه دناو چدا هنا چلا عراق چلا سوريا چلا تركيا وتنانت ايران اجدا يعني روشا كرت روشا كا بربس يعني وكد بيجي هستياره ساخته جبر هنده پاراستنا خود نوی چارچوبه دا بنرینا من گرینگه یعنی جعالیه استراتژیک بیر بکنیو لی تشتکی دیگه پسیاره که دیگه مهم هیا بالانس هزت هرمی دگورن روش بر روش يعني او اتفاقا او ريكوتنامه دل ريكوتنامه مكه تشبوه او انجامت او غورين بالانسينا يعني باز تكريت مصر بتناوي ريكوتنه الان ايرو اسعد شيباني وزير الدرفه اوجد بيجيت ما اگر بخوازين امجد تشينا في ريكوتنه يعني امجد دراسه دي كاين تشينا في ريكوتنه برسيال ليفيري اويا كي تركيا سنورك تركيا كودري سنوري تركيا سعوديا كودري سنوري باكستان وسنوري مصر كودري جعاليه جغرافي اوانا هاف سنورني ندقل ديكا اما كي تشتشف فاكتور تش السبب هي اوانا جنك دزيك دبنود هاو بايماني تشتكن مثل تسياوات شيا ترساوات شيا قال لك نريني جدا هنا بنرينا من ترسا اسرائيل ترسا كديكيه يعني اسرائيل دخازي ببيته هجومونه كهريمي ده هم سوريا باندوريا خودروسكا هم سر آلية ناوچه ديكا الان امارات مثلا الخليج ده امارات اتوانين بلين
جعالی اسرائیل نزیکایتی جعالی اسرائیل زیاتر نک جعالی دولت دیکه او گورینا بالانسه ایران بنو اکیدی که سیاست خود پیدا چون دیکه اما خو آماده کرده که خو آماده که بو پشتیش به شرش کرد لوی دا بتایبتی لباشوری کردستانی مترسیه که سر کرد سیاسی ما نابیجن یعنی بنری نامن فوکس آوان یعنی هزر آوا بوان ناچی تشتکی دیگه هم مترسیه دکتور کامران زانی من لکردستان لعراقی دا سه پزگری که مهنه دیگه دا صلاة ناوند پزگری که همه جغرافیا سیاسی سنور بله ناوچه قطی ناوچه کردستانی که شل سر او یکی که لپزگری که که خودان کشوک کرکوکی وانا بله حل نبونه لا خانقینه تا شنگاله و دردو تا نزدیک پیش خابره او پزگری که سنور پزگری که دیروکیه یعنی پشتی دروز بونا دولت عراقی دا او پزگری که او یک پزگری که دیگه همه دیگه عراقی او پزگری دیگه سناه یعنی دا صلاة دی فاکتوی از سنور دیگه ما سنور ما دیگه سناه نه دیگه علی دیگه شیعه و دا صلاة دیگه هن دیگه قوم دیگه یک یادو دوی مال عراق چشه که دیگه هیا پزگری که دیگه هیا پزگری که سیاسی پزگری که سیاسی ما دیگه شیعه دا صلاة شیعه وکی من بلانه که من بلانه که ديمقراطي هي بيقدادان دروس نبو تافي كابي بيقدادان كي وكيد بيجين يا گرم يا راق پزگیری که دیگه که همه لبغداد باشوری کردستان پزگیری که کاد کریزا عبوری و دارایی او بردوام پشت 2014 بردوام 12 سال تقریبا بردوام لی من چه باش او سبب او سه سبب باز کردن سبب یا سنور جعالی گاوا سنی عراقی دا صلات و زیاد دبن جعالی هرمی راستو خوب باندوری سر باشوری کردستان درست بی باندوری که مزن کورایی استراتیجیا کردستان دکیویت مترسی یک آسایش سنور هرمی کردستان دکیویت مترسی آسایش نیوه کردستان دکیویت مترسی زبر چی پشتی به حزبونا دا صلات دمشقی و جولانی باندوریا خوسر ناوچید دیر زوری و در دور دیر زوری و رقی و سنور عراقی و تا دهیتا نزدیک پیش خابوری او باندوری سر باشور کردستان شیه یعنی روجاوای کردستانی بومه کورایی که استراتیجیه نبتنی او ناوچه که کردیه بالانسا کرد ویری او هزید ویری گاوا سنه عراقی سنه سوریه لیبرنت خازم سنه سوریه سنه عراقی بهش دبن کورایی استراتیجیا و زیاد دبید هلالش سنی گشد که باندوریا خسر دوزا کرد لروجاوای کردستانی بتایبتش لباشوری کردستان دروست دیگه او پزگری که مزنه یعنی ما تماشین یعنی اگر لی بنیرین پشتی هاتنا دا صلاة دمشقی کنترل کردن او ناوچید دا بری دست قصد دابونه سنه عراقی نرینه و گورینه نرینه و هاتینه گورین نرینه استراتیجی بیردی کند بیجن اما دا صلاة خوم لازمه دا عراقی دا صلاة مهابی کورایی استراتیجی مهابی اما سر اصابه که سر اصابه کرد باشوری کردستانی سنوری ما دیگه وایه که اول بیجن کرکوک ایمه لباشوری کردستانی پزگیری که دیگه هیا ترکیه بری به هز رق لباشوری کردستانی بو اما پشتی پروسا آشتی دست بکریا ده سالا بوری دا ترکیه با سیاست که دیگه با فرمه که دیگه هاتی تا سیاست دیگه جباشوری کردستانی اوش سیاسی ما اکادمیه کم یعنی هزراوان بو ناچید نابیجن او تشتكي يعني او بزغريكا كمزنا متخازم او تشتي بيجمع مسا تركيا چه هاتيه تركيا بيشتر تكاليه تركيا دقال يك آلي بون دقال بارتي بون مثلا دقال بارتي ديمقراطي كردستاني بدكي بون الان تكاليه تركيا بهذا كنرم دقال آليه ينكش او نرينا تركيا بو بناوچه باشور كردستاني نرينا كدي كن هذا كنرم بهذا كنرم هاتي تناوچه مثلا در پارزگاه کرکوک پارزگاری کرکوک وکی پارزگار دولتا ترک دهت اخافتن دیگه نرین استراتژی خود بیجی جبر هند عالی باشور کردستانی یک عالی مترسی سروینیا جو عالی ترکیه جو عالی سنت عرب دش سوریه و عراق جو عالی اتصالات ایرانی او تصفیه حسابات خو
انجام شر و پشتی شر او نرینه که دیگه لازمه او سلبی آخری مامۆستا ez vegerim te tu çi dibêjî hiç ez ê nepirsim bi rastî ji ber ku mesele çi ye aliyekî îran êriş dike aliyekî hesabê Tirkiye hene aliyekî dîsa Erebistana Sûdî cemzan wê derê dixwaze xeta şîî bişkê û nijadperestî Ereb pêş bikeve bawekî dem dirêj dîsra İsraîl dixwaze wê derê wek herêmeke ku müdaxil be divira müdaxeleyê İranê bike yani her wiha petrola wê ya hemû cîhanê çavê xwe berî wê derê daye yani Başûrê Kurdistanê çi dibe Yani navenda şerê sêyê cîhanî rojhilatê navî ne û navenda rojhilatê navî xwe jî Kurdistan e ji ber ku Belê. Kurdistan ew e navenda rojhilatê navîn û pirsgirêk wehdemam dijî pirsgirêka rojhilatê navîn bi tinê pirsgirêka Kurdiye çi pirsgirêkê dî rojhilatê navîn nînin çunku milletê Kurd wekû ax wekû coğrafî wekû millet wekû çand û huner û ziman û keltor hatiye dabeşkirinê bi ser çar dewletan da heta serêketiya Sovyetî da û ji binî dewletê dî dewrober Kurd lê hene bervê çendê qeyraneka mezin li vêrê heye Kurd Başûrê Kurdistanê heta vê gavê qonaxekê dane neşiyayî nedvan sî û şeş sala da biçîktirîn îstratîcî danin û li ser biçin bû nimûne yani heta vê gavê Kurd li Başûrê Kurdistanê bi diristî gel Iraqê nînin ne gel Sunnan ne bi diristî û ne gel Şîan e ne gel Sûriye ne ne gel Tirkiye ne gel aliyekê dijî ve digel hemyan e aliyê cîhanî jî em zanîn me bivê nevêdû waqeeke dinya hemî dibînît hebûna Emerîka û ya Brîtanya û Fransa û Almanya û hindek hêz û dewletê dî jî li vêrê heye li ser axê heye û leşkerê wan başûr heye li Iraqê heye pêgehê wan heye diyar bû li Iraqê jî çend pêgehê İsraîlî li wê biyabanê hene ev e jî rastiyek e me tirsiya herî mezin li ser Başûrê Kurdistanê Kurd xwe ne ev eqiliyet û مامۆستا zihniyeta li vêrê berî derbas xuya bibin yani meselê navxwe ji xwe mijareke girîng e em ê baxivin ez dixwazim bi taybetî em wê baxivin lê Başûrê Kurdistanê û henekî canî ziman ez dixwazim wê berfireh bikin çi başûr dibe çi jî prosesa Bakur jî em binêrin her wiha rojava jî Kurd êdî siyasetê dikin dîplomasiyê dikin em dikarin vêya bibêjin Nexêl Başûrê Kurdistanê hêşta siyaset nehatiye kirinê ewel Başûrê Kurdistanê hatiye kirinê heta vê gavê siyaset nîne siyaset ew e tu milletê xwe bêxiye rêk û pêk bikey rêkxistin bikey rêkxistineka neteweyî ya niştimanî ya exlaqî ya wijdanî pitirî şêst rengê qeyrana li Başûrê Kurdistanê hene ev e pîvanê navdewletî Devleta Osmanî dema hilweşe heşt qeyran hebû me şêst qeyranê zêdetir hene nûke xeter û mesele xeterî ev çi ne tirsinakî mamosta qeyran dikarî çend heywan serekar rêz bikî Belê belê ez çim hemya reşkem qeyrana avê ye qeyrana panzînê ye qeyrana gazê ye qeyrana xwarinê ye qeyrana bixanê qeyrana emnî ye qeyrana sinûran e qeyrana asayîşê ye qeyrana leşkerê navxwe ye heta vê gavê me sazî çê nekirin musîbeta mezin ew e hikûmeta Başûrê Kurdistanê partiyê hikûmî Başûrê Kurdistanê ke nûneriya gelê Başûrê Kurdistanê nakin me ev xebat û şoroş û têkoşîne nekirbûn da mecmueka kesab bibine milyardêr ser hesêba milletê Kurd û milletê me ji birsa da bimirît û milletekê helkan û yê birsî û yê bêrê û bêkulan û bêser ey ku behsê qeyrana dikin ku Bexda sebebe Bexda sebebê hiç qeyranekê nîne ji ber ku avê saetê jî ev dahatê li Başûrê Kurdistanê ev ê evrûke têt litra panzînê 2500 dînara firoşin 3 milyon seyare li Başûrê Kurdistanê hene vê panzînê dikirin ev panzîne bi tenê parê wê biçîte benqekê ji miaşê Kurdistanê zêde ye çi cara van 36 sala da hikûmeta Başûrê Kurdistanê serwêrê nerawastaye çawa asayîşa neteweyî avaket bû nimûne bin zaxta dewleta Tirkiye ve sala notayekê neşiyan xeta 36 bikene 34 Tirkiye qebûl nekir neşiyan 2003 piştî Saddam rejima Saddamê hilweşay paytextê Kurdistanê ji hewlêrê bine Mîsilê ku Mîsilê bajêrê serekiyê Başûrê Kurdistanê ye neşiyan sinûrê Başûrê Kurdistanê diyarken dêv xeteka coğrafî ya tarîxî ya ew dê neşiyan madde 140
مسترین تاوان حکمت باشور کردستان سیاست مدارا کری اوه 52 سادش آقا کردست باشور کردستان اخصیت گومانه دا که کردستان آنه زور عیبه بو قیادیت کرد علی میسل و کرکوک و دبردی بخند شکیه دا که کردستان آنه اگه از قایده که کرد بم دنیا جی پرفید همو هز دنیا هندر سلمه بن از باشور کردستان نه خدمت 52 ساده بخدمت شکیه دا که کردستان آنه که همو بلگه دی دنیای بینن همو کتاب تاریخ بخونن میجوا مروایت دا که روزه کش روزا کرکوک و میسل و بغداد و بصره و جهدی بدر و جسان و علی شرقی و غربی و کوت و ناصری و عماره کنگیت عربا بود بوش ام جرأت نابجین کلم کن ورن بری 1500 ساله 1448 ساله میلادی عرب بزفرنا بجه خو کاده چه عرب مینن ویری ورن بری 800 ساله کا ترکشکی و هادنا بزفرنا ویری کارن بری 1000 ساله کا فارس کی بون 4 گند بود نیوا ایران دا کلم که ابدی همی کردستان بو وگا و قیادیت کردا مرجاله که ام هجدک از من دف قیادیت که کرس ما بسیار جه که بو چیهین بحث کرکو بجن میسل باجره که بجن میسل باجره که عربانه و عروبته و نظام چاو گوتی ام دخوازه کرکوکت که امریکا قبل ناکرد جای که ام دخوازه میسل بکن ده امریکا چی بجید اره ماده امریکا جغرافیا کردستان نشم عدد آنده ام نیشا امریکا ده امریکا بریتانیا فرانسا گلک بومکر و دوید ام سپاسدار دوانجی بین نقطه که حتی بگاوه ملت مش مرنه خلاص کرد هرچند دوان او سیناریو چه کر بو بس ام نشین باشور کردستان حکمت که نتوایی چکن آسایش که نتوایی چکن لشکره که نتوایی چکن آبوره که نتوایی چکن سیاست که درف چکن دیپلماسیت که کردستانی چکن اوه 30 سال باشور کردستان آرمان جما سرکی اوه ام باکور کردستانش ناف بین شنگارش ناف بین روشاوای کردستان بین اولگری لا بدین جوان چهار خاله سرکی زیادتر به هنگاف نهات یابتنش بل هندجی دوید اوه وکری بین بحث کردن گل حکمت باشور کردستان گلدان پارتی سیاسی دا خافتر خود و قال سازمانی کر سازمانی یعنی ام بیشتر باشور کردستان گوری قانونا بنگه یا عراقی جی حرمه که پیناسه کریه سازی و دزگه ویجی اشکرنه بری هر تشتی گره که اف تشتی که وگو آسایش بچه ام بیشتر پرسکره که آوینه پرسکره که خارنه گره که پارلمنتو وی حل بکه پارلمنتو یا باشور کردستان لکویه بله مصیبتك امازن هيا كو حكمتك بخوا نهري سروكي و برلماني بيت برلماني دا دوام بكت مصيبتك امازن اندامت برلماني دا بين قطان و اشكنجه كرن و اهانه كرن مصيبتك امازن کو تو نشی او تشت دستوری دهاتی 36 سالا کو تا گلوپا کا کسب بوت هاتی هلکرینه خوب که هرم کا دموکراتی خو پیش بخه راستی بریتانیا امریکا فرانسا هندک دولت دی یعنی همی پیوستی جان ی دولت بوم آماده کرن رید ی دیپلماسی سیاسی بوم بکرن سیاست مدار مب رئیسداری دچون وان دولتا و محفیر سر برات اخستن لینا کوکیت ما داخلی مشکلات ما شخصیت حزبی عقلیت و ذهنیت ما یا گندی و یا عشایری و یا ناوچه پرستی و باجر پرستی و دبر پرستی و دیالکت پرستی ام گهاندی نقوناغه که اف دست کفت نتوای اجتماعی هموش دست مکرن کرد دستوری دا کردستان دستوری دا دبرکه یا باورپیکریه و یا نویسیه لیل جه و چنده شواز پیشمرگی بو نمونه وان 36 سالا دا گوهری با ناوی حتی ناوی پیشمر اجی اکشوان پیشمرگا ما نوتوه که ما پیشنیار که جبهه کردستانی مگو ناوی پیشمرگی بیت گوهرین لشکره که کردستانی ریکوپیک اول فوجا نظامی جل کردستان الباشور حتی چکرنه ام پارتی گل بو مزداخ و چکر فوجا که نظامی عسکری ما چکر هگر وان 36 سالا دا ملشکرک چکر با یک کردستانی بروکت پنجی دولت جل هرم المدا با امشان خال بری پارزین اول اشیان 2017 5 دقیقه و بری برانبر حشد شعبی خورا گرن ایدی اوه پیوست قیادا کردی
ایدی گهداریا یا چه سروکچتا نکرد نابیتن تو گهداریا سروکچتا کی بکی سروکچتا کی مستشار تبید نابیتن برپرس میته تقاعد گیری یه ترکیه همیه امریکا مستشار تبید تو اوامرت خود تخطیط خوشورگی وی ولاتی دا مروبت ولات پاریس هنه شورشگر هنه تکوشر هنه مدوس هنه محوال هنه مبرادر هنه دولت مازن پشتامنه به چنده جی دوید ام سیاست خود برچاف را در واس کن اگر مترسیل سر هبونا وی قواره هیا بله مامۆستا نها ئەم بێژن دوو میناکازێ ببێژم یەک ساڵە 1991 نۆبل پرایز کەسێک ناوی نۆرت یەکی ئەمریکا پرۆفەسۆر ئەو گرت سەبەبی ویە سازومانی بوو یعنی institutions institution. تمام یا دوێمین ساڵە چووی ئەم بێژن یەکی ئێرمەن ئەسلی خۆ ئێرمەن لێش تورکیە چوویە داڕۆنا جەمەغڵۆ و هەواڵێ ویە ئەین سەر مژارێ ئەم بێژن نۆبل پرایز گرتن بله. یعنی مەسەلە سازومانی ئەساس دەگرن ئەگەرم وڵاتێکی یانجی حرێمێکە فێدەرالیش دەبێ مەسەلا سکۆتلاندشی ئێرلاندشی یانجی ئەم بێژن بچن ئیسپانیای حرێمێ خوا سەر پارلەمنتۆیا وانە ئاکتیفە بودجەیە وان حرێمی هەیە و پاراستنا وان هەیە چه بریە ئاسایشێ دەبێ و یەکشی قانونên حرێمی چێ دەکەن نها li başûrê Kurdistanê bi dehan salaya vana çê nabin êdî berê xudan bütçeyê ji bo Îranê ji bo Bexdayê maaşê êdî cuda cuda tenê pêşmerge jî nebû yek parlamento ji niha naxebite evê çi xetereya bîne ev xetereyanî ne ev ya yani statû têk naçe xwe xwe مامۆستا لە باشووری کوردستانی مامۆستا دکتۆر کامەران باس کرد لە من پەرتووکێکی من هەیە بەێ ئومێد دکەم بێ دوو مەهێدی ئایندە بلاو ببیت سەر جۆپۆلۆتیکا کوردستانەیە یەکێک ji سەبەب فاکتەرە ئەساسیە هێزە جۆپۆلۆتیکا هەرێمە کوردستانê سازیە بێ سازی هێزە جۆپۆلۆتیک هێزە سیاسی دروست نابی لە کوردستانê لە باشووری کوردستانê سازی نینە سازیە نیشتیمانینە سازی هەنە سازیەت حزبینەیە بنەماڵەیینە عەشیرینە سازی هەنە سازیە civakî هەنە ئەما سازیە تەقلیدی یا سازیە نیشتیمانی سازی قەومی نینە ئەو سەبەبە هێزە جۆپۆلۆتیکا کوردستانەیە گاڤە سازی نەبوون حکوومەت سیستەم دەسەڵاتی دیکە نکارن کاری خۆ بکەن یعنی سازی هەر کەس سەری خۆ دچی ئەو یەک دوو civakama giştî bi şewekê giştî eger dîrokîş temaşê bike Kurd sazî hebûne yani eger civakê dîke eger hikûmetê dîke eger dewletê dîke bê sazî bi rêve biçin Kurd nikarî bê sazî bi rêve biçin yani lazim e me sazî hebin ama sazî di başûrê Kurdistanê nîne sazî durust nekirdîne sazî hene wekî naw hene wekî bingehî hene wekî balexane hene yani hemû tişt heye ama sazî di nawerokda di naweroka sazîbûnê da evî dibêjin institution ew nîne li her cihekî sazî hebûn hêza geşeyê mirovî durust dibî lê mixabil li Kurdistanê li başûrê Kurdistanê sazî nîne ew yekek ji şebeba paşkewtina prosa siyasî li başûrê Kurdistanê nebûna saziyê ye saziyê niştîmanî saziyê siyasî wekî saziyê teşrîî wê qanûnî ji başûrê Kurdistanê parlemana lê mixabin parleman tehtîl bûye heta vê gavê kes nizanî ku derê ye yani desalata parlemanê ku derê ye rola parlemanê ku derê ye qanûnên parlemanê nehin cebecêkirdin nehin praktîsekirdin ew saziyet parleman saziyê dîke heta saziyet perwerdeyî saziyet xwêndin roj bi roj paşkewtinek paşekşeyeke mezin di nav saziyet başûrê Kurdistanê durust dibî cewan çi digirît meselên cê saziyê dadgah û mehkeme di Kurdistanê de dîwexan rol digêrin yani dîwexanê federasyonê komelayetî federasyonê eşîretî ew dihên ew pizgirêkê xelk û pizgirêkê civak dihên çareserkirin yani roj bi roj sazî gava di nav sîstemeka hukmranî wesa sazî paşekşî bike çi durust dibît boşayiyeke ewlehî durust dibî boşayiyeke ewlehiya civakî ewlehiya hizrî ewlehiya siyasî durust dibît lê pizgirêkê me zorin wekî doktorî Nazman lê roj bi roj niha mamoste Kamran eva bo te ji derbas be niha ez senaryoyekê çê bikim îro me
حکایت ترکیه هم دبینن اگر فرسند ببینه دخوازه باشور کردستانی دیسکالفیه بکه تکلی خود راست به عراق را چه بکه بله دو خطا چه که یک یا در یک فیش خابور بکارتینه یا دنجی دستر سوریه را چه و بوی آبای باشور کردستانی نه داوتیو گمرگه چه دبن نه تکلی آبوری و داری ایزوله دبن یا دویمی آبای هم بیشن باشور کردستانی رهبری سر به فکری یا دویمی جی ایران ها ایرشته که و تنه ایرشی خودنا هم بیشن حزب انگریزای ایرانی عراقی اوجد بیشن برای ستاتوی باشور کردستانی اشکره کرن برای ستاتوی باشور کردستانی هلوشه پیشمرگه هلوشه نه از دبیشم ما مستبوا حردیانجی رئیسدار بریس مسعود بارزانی رئیسدار بریس امبیشن نیچربان بارزانی و رئیسدار مسعود بارزانی رئیسدار بافل ترابانی و همو سیاست مداری وداری هفدو بجبن ویا درس درخنن ببیشن لیبنرن او پرسکرکی و رئیس کرینیاش گلک پرسکرکی هینن ایدی اف پیواجو بیویا وای نامشه گرک ام یکتیا خورد بکن ام گاوه نو باویجن دیپلوماسیا خو مسئله خو نافخوی مسئله خو نافنتیو جاردن برچاوی خورا در باز بکن او ریه که نو بدن برخواه گلو اف مصیبت وی ریوه بکه وی نکه ما مستا پیشی است پرسن پرشتاز وگر ما مستا کامر ما مستتو اول نخواست او سیناریوی بیجم ما ترکیه دو پلان استراتژی هنه و جاره دیگه من دیره به استودیو دیو من گفتم شر دهاتو شر او جاره شر کوریدوره بله شر برنامه اتمی شر قومیت شر دین شر سیاست او قناق کوریدور استراتژیکه یعنی او کوریدور استراتژی شر به هر کس دخازی او رولاوی سر او کوریدوره هبی اما کرد کدره به سیاسته را يعني بعد تركيا دو بلان استراتيجي هنا دهن يعني سه بلان استراتيجي هنا باس ذكرين دو بلان استراتيجي دهن باس ذكرين رجع قشا يعني ديفلوبمنت رود او بعد باشوري عراقي ولا كان داو دسبيديكا دتا عراقي ولا استراتيجي عراقي ديجيتا سنورا كردستان باشوري كردستان دقتينيت ديجيتا باكوري كردستان تركيا يعني جو نوعك جا کنترل کردن آبلوقا که خصنا سر باشور کردستان او یک پروژه که دیگه هیا کوریدور که دیگه هیا پیشنیار لکودره لباکور کردستان بیت سر دریا ناوراست بیت ناوچه علبی و بیت ناوچه عرب نشینی و بیت در زوره و عالیه ناوچه سنی عراقی او دو کوریدور آرمان چیه؟ آرمانچ پتنه کوریدور نی آرمانچ آبلوقا دانا باشور کردستان و روجاوای کردستان يعني أوك السيناريو أجر روش بهت أو لهي روش هاولهي هاوكار بيت بو دولة تركيا بو في خلال السني بنرينا من باشور كردستان وباش روجاواي كردستان جالية إيكونوميكي جالية عبوري عبلوقك مزن دكيت السروان بيجومان أو جالية سياسيش باندوري دروز ديجا جالية دبلوماسيش باندوري دروز كان يعني رولا استراتيجية رولا سياسي رولا دبلوماسي كم دبي جالك كم دبي جبر هنده يعني ما بدي شيء قناعة كده قناعة كده أو من البلانة أما دكارين بيجين سالة 2027 سالة كي باشنية بوما ما كخو وكشخصي يعني سالة كي بزغري كي مزور مسألة شيء مسألة شيء مترس بنرينا من أو هلال السني أو دولة السني نزيقبونا وانو خورتبونا إيراني پشتی هاتنا شر توابونا شر دا ایران گلک تصفیح حسابات خودی هتا کرد اما چاوا کودره جبر هنده روشا کرد بنرینا من دسردم ادارات ترامپ دا او سالو دو سالت پیشما دهنا روشا کرد گلک سخت دبید به تجربه ما سال کابینا پیشی ترامپ سرکومار امریکا بو سال 2016 نوامبر 2016 تا آخر 2020 ما نزدیک 100,000 کیلومتر باشور کردستان و روجاوای کردستان جدست ده کی سبب بو او کی او گلوب بوی پیکرد او چرا سوز بوی پیکرد که بو دسالات ترامپی بو جا افرین کرد پاشک شکرد دسته مچو جا روجاوای کردستان گلک دسته مچو نیوه کردستان با سیستم پنگاوه که یا شاشیت ریفراندوم دسته مچو اما دسالات او دسالات کابینه امریکا سردم ترامپی تشتك نقود يعني سردم تمام اس قبول
يعني قالت اما نافخوی يعني من طرف سنرجو کد بله. يعني ریوبریا خودان ارک خودان هیزیم باشوری کردستانی چه بکن ده باشوری مصوبت کردستان مثلا مصوبت که زورا بیشم ایران نه مشکان دا بیشه دبکو رستبی ام بیشن هیزین حشت شعبی بری خو بدن باشوری کردستانی و بیشنم دریه که ودکن ایرانی را وک کرکوی و استاتیو هلوشنیاج وک روجبا me senaryo ditin yani metrsi geleken مترسی و gelek. امریکا جی گاوی ری کدن ده لی باشوری چه دکن ری و بدیو دری چه دکه li Başûrê Kurdistanê roj bi roj sazî nîne. Gavê tu sazî nebî, gava tu projeka siyasî nebî, projeka stratejî nebî, tu dixwazî spênê çi bikey û mehekê dîke du mehekê salekê dike çi bikey. Her roj rewşa Başûrê Kurdistanê berew xirapî diçît. Her roj ji aliyê demografî, ji aliyê siyasî, ji aliyê ekonomîk, ji aliyê darayî, krîz ser krîz diçît. Gelek krîz desalatek başûr bixwe ne. بۆی خەڵکێ مە لە باشووری کوردستانی مەشغوڵ بی gelek krîzê herêmî ne. بله Ew ki du her du krîz desalata siyasî li Başûrê Kurdistanê min nabêjim hikûmet çünkü me hikûmet ne li Başûrê Kurdistanê. Yani ew hikûmet niye? Yani wekî dibêj bes navê hikûmete desalateke siyasî heye. Ew desalata siyasî li Başûrê Kurdistanê stratîjê wî niye bo çareserkirinê ew pizgirêkê navxweyî ber ku pizgirêk piştî pizgirêk dirost dikin boy xelkê me li Başûrê Kurdistanê bi rastî mandî bibît فوکسê xelkê me nekevite ser prosa siyasî. mamoste kerem ke yani pirsa xu keribû yani senaryoya em bêjin ev qas musibet henin beramberî wan musibeta rêveberên Başûrê Kurdistanê bên ba hevdu niqaşan bikin think tanka spora bişêwirin em bêjin leşkerên xwe pêşmergeyên xwe zanayên xwe ê derva hemû dostên xwe bişêwirin û rêyeke nû bidin pêşiya xwe vê van xeteriyan berteraf bikin. Ev stratejî yan jî nîşaneyê wê hîç tune ne tecrübe çünkü ev qas musibet henin hin tişt henin dilê we naxwaze ama hin musibet henin çê dibin hin xetere henin ve neçar dikin hûn tişta reqeder bibin biguherinin. Gelo Başûrê dî ne gîştiye vê merheleyê rayedarê rêveberên Başûr. باشوور کردستان نوکه جیان قفل بویه جیان هاتیه گرتنه جیان هاتیه بستنه ابر راسته که سرمایه پارت و حز و لعن و کسایتیت برپرسید کردستانه ید بی لعولای دی اگه کن بکن ید اوروپا و امریکا و کندا و کوریا باشور و امارات و ترکیه و ایران و جهدی زیادتری تریلیونکا دلار زیادتره گلک زیادتره و گلک جارا آمار جی در کبن هر کشمان چند میلیارد دلار هنه هکر ولی درک هنه یان ده دست حالات تا باشور کردستان سر ویش وازی بردوان بید حتی گلیوان بیزار بید دولتا که راکشی کردستان بکن آن بجن عراق کلم کن مرد مجوی حالتی خلاص بکن چونکو خلاص دستور بگا بنامینید ده باشور کردستان بدستی پارزگر عراق جارکادی و عراق بوی چند شد که تو ترکیه و ایران و سوریا جی حول دادن وان نکوکیا زیده کن قیران زیده کنش بوند ملت باشور حتی آخر درجه بیزار ببید دخواست بکرد عراق جارکادی بتویره راستافو حکم بکرد اما خاله که خاله دوی دوید ملت باشور کردستان یه اراده بید یعنی از تنه دکتنه حوال دکتر هنه تنه باخفتن تیرانا کتم ملت باشور کردستان ملت که خباتگر و شورشگر و تکوشره ما میلیونه که شهید دایا 5000 گندل مهات نویران دکنه اف قربانی دانای چم مالک نین شمال پارتی دموکراتی کردستان یکی دین اجتماعی کردستان حزب دی شهید دو سه حتی 10 شهید جی ندای امثال و حلبچه و کیمیاوی و کوچا میلیونی و بارزانی و اف عباده بسر مهاتین اف همی پالدرم بوما ام خواب کینه ایک و ام قیادات خواه نچار بکیم دست جوی سیاستا چود بردم اف سیاستا خلط سیاستا خاطر کرنه سیاستا تجارت کرنه ملت خو ولات خو آقا خو مقدسات وی ملتی تشت بن عرض و سر عرض و جن عرض همیه بخو حسب دکن خو کی خداوند وی ولاتی وی ملتی دزانن هشتا سروان همو بزیا و طالانه را هشتا او ملتی وسط تصورتیان کویه منتا کلم وی ملتی کن یا حکمیلت کن بدوی او گهنا قناعتا که دست وی حکمداری بردن ماموسته افکاره هی
بس یک کلمه از بجم اف پاره هی تسلیم حکمت که بکن یا مخلص و امین وی ولاتی پی آبادان که تو سازیا چه که تو حکمت که چه که بکاریتم برانبر وان دولت راوستی تو و پیگه می ناف دولتی و هرمی بزغرین تبه من جی او بپرسه یعنی ام بیشن ریبربرین باشور کردستانی بانجی و بکن بانجی و حردیانج بکن و ببیشن اف 5 دقیقه مایه ببیشن تمام اون تنگاسیا اون دهان ببیشن ام دکارن سدیج ببیشن قبول اون چه پیشنهاد کن ام و خطری و تنگاسی چوا چاره سر بکن و ریا فرهی آشتی آرامی دست بخن و باشور کردستان خورد بکن چه دربات چه هندر نهاد و گفت ما مسته 1 تریلیون دلار وی 1 تریلیون دلار خود نه نکارم بینیم باشور بینیم با پیش سازی بکار بینه پره نکارم دکارن مثلا به اف خطرش وک سروک افغانستانی و دما بهار عربان دا و گلک سروک و دولتان رویان پره خوازدان چهلدان رویان چون اوا چه نبه باشور کردستان به گیج آرامی جبو همو کردانش به هیوی و میناکک هون چه پیشنهاد کن ما مسته مال 2006 ام صد کس دهو که ما پروژه که نتوی نشتیمانی نویسی همو کس نابدابون آسایش هبون پاراستان هبون دستگاه زانیاری هبون یک گرتو هبون نزیکی پککه هبون اکادمی بون مهکره نه توار دولت و نه توار سیستم سیاسی سیستم آبوری سیستم پروایی حکمت و حزب مدا سروک هرمی ام 2 ساعت مصیف صلاح الدین بجم سر رش یل برس که مسعود بارزانی رینشتی نخاره هنگ ما هست بیچاره و که نابی پیام اجتماعی سی ورقه کامپیوتر نه حالو که اول سر مزامت حاضرن میدان وانجی میدان مامجلانی جی میدان کسرتی جی میدان قیاده پککی جی میدان امریکا جوان هم یاد خاص کردن ای پروژه بدنوان از خوی حاضرم قال هر کس و حزب و حزب لعنه که کردستانی نه به برانبر همو جیانا خود تلخان بکنش بو خدمت وی ملتی وی ولاتی نه هم دو کس اتشم 200 دکتورا همی سیاستمدار و اکادمی و حاکم و قاضی و جدر و ناوی کردستان بین و صباحی ببین بلاکه کاک مسعود بیت آماده بید بابل طالبانی بید رین نخال الجهه بله هر اینترنت و قطبونک چه بو این پیشنهاد ما مسته پیشنهاد خوب بشه بنری ناون ازانی چه پیشنهاد خوب ازم یک دقیقه بده من بله سه زانی پسگیری که کردستان کودره درست بن بله کردی لکردستان دا لحرم کردستان لباشور کردستان سه پسگیری که سرکی هنه پروسا سیاسی پیش نکتیه یک توریسا سیاسی لباشور کردستان اجازه ندایا رین ندایا پروسا سیاسی پروسا که تندرست بید یک یا دوی لکردستان بازرگان بوین سیاسی بوین بازرگان او دو یا سه لناو باشور کردستان پروسا دموکراتی دناو حزب سیاسی روش بروش پاش بدیچید جواکا نیو دولتی پشگیریاوان بوما جا آسته چیه؟ بوما جواکا که دموکرات بین اگر جواکا دیکتاتور بین پشگیریاما ناکن یعنی سبب پشگیریاما چیه؟ محز ملتکی غدر لیکرینه ما ملتکی قربانی دایا لازم ما ملتکی دموکراتیر بین جی ملتی ناوچی او راست آره؟ او سه سبب پیشنچونا پروسا سیاسی و درست نکردنا سازیا و گوتارک نشتیمانی و گوتارک قومیه گوتارک نشتیمانی باشور کردستان ده او سه سبب هاتن چاره سر کردن دکاری پروسا سیاسی لباشور کردستان پیش بچی پیشنیار من وکی شخصی بله بنرین آمن روشا باشور کردستان بوی فرمی بوی پارادایما و گاوه پارادایما حزبی یا بنمالی یا شخصی نکاری پیش بچونه که باش بدست بینید چون که یعنی دیتن هر روز بر روز روشا کردستان جعالیه استراتیجی جعالیه حکمرانی جعالیه سازی پاش بچونه که مزن تو مردی که پاش بچونه که یعنی مزن برچاوی ماهی لباشور کردستان گل براستی گلک ماندو بوه گلک ناراضیه لی الترناتیو نینا لباشور کردستان مدل که دیگه یه ترکیه اردوغان مردم مدل که بو اپوزیسیون درست کردن یعنی بخو اپوزیسیون درست کرد لباشور کردستانش او مدل هزه دسالات دار بتایبتی یعنی که و پده که
اپوزیسیون بدل خود درست دکن یعنی چند سالک اپوزیسیون درست دکن لی او اپوزیسیون دچید اپوزیسیون که درست دکن یعنی روش به روش ناامیدیک دنا پروسس سیاسی لباشور کردستان دهید دروست کردن و دهید انجام او بدلیل من انجام بی باش نبود. أستاذ فاسيتاتكم وقت ما قد تماشاوان نجا أم ببرنامه كانوا حفتات أيام تصاب برنامه كانوا توصي إنه بيشبري وابن إيرو براستي مجارك قال لك بالكيش بو يعني بتايبة باشلو كردستاني ما بعوك برفرهين نرخاند حفتات تسا ميوان مجارك قال لك جران بين سر أكراني و دخازم بالترناتيف هم بفكرين جدا أم بيجن سر بيشبري وابن حين وقت بمين دناف خير خوشيدا وخاطري و